to jong already sanmani gobangma saldugono lama sankado hingke tini hingke jong baiddo mangkha je jong lamao achugoi lamani bagai sanan bagai jong baiddo mangkha jongbo mujung ya fungaisi sri phai sanani hingke jong sungoi mano jotono je tini oro tongne rono sungoi mano jong busuk bosor jorati jong lamani bagai birman nungoi tong wati phaigangai himnani lama kori lama pura kakhlaijak sorkarni borok phaini jong BDO office of deputation rekha chini tabo bortomano je MLA tongo MLA porjonto phaini lama nai thangpaikya to phano kono step na harjagya lamani bagai hingke swabhabik jong amo baidoma ngono lama achuknan bagai ti tukun khlaite korei somon bagai jong tini ma phaigata bo thayo kasajak tongo bo abake bo lamani bagai tabo eko katalot ma hapmani chomoni abanga chomoni hinjago Shantir Bazar ganao chungaro ma kasula khelama noro ki koimung barai ya pharmani pore kono bahai apply longman jong koimong blai yafaka video blog office mon pore chinthani proof botongo hard copy tongo soft copy botongo borok chuno assurance rekha je lama ungnai hingke amo video office riman pore copy to DMT collector district collector naro bothangka mo copy borong ni borok phayake lama suka lama sine estimate khlaigya moni pore phano lama kun khlaijaya kho amo ongkha December mano 2024 December ni 2024 jong deputation rekha application rekha borok assurance rekha moni porebo iko tabok 2025 May choli tongo kono step na jagyata amti hai acha drani mungke ani mong Suresh Deborma ang Katalot ma Sabdan Chaudhary parani